Kada pogledamo ovu kampanju u medijima, mi zapravo možemo zaključiti da je tu kampanju vodila samo jedna stranka, a u toj stranci samo jedan čovjek. Dakle, sva ta kampanja predizborna svela se na Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i čovjeka koji ne učestvuje na ovim izborima, koji nije kandidat ni za šta. Ali on je zasitio svaki kubni milimetar novinskog prostora i svaku sekundu na televiziji. Dakle, to je bila kampanja u okviru jedne stranke gdje je jedan čovjek maksimalno koristio svoj kult ličnosti da bi ta stranka ostvarila što bolje rezultate. Kada je riječ o drugim partijama, njih je teško bilo vidjeti u medijima, pogotovo na televizijama sa ovom nacionalnom frekvencijom, te ti ljudi oni su se uglavnom snalazili preko društvenih mreža i naravno bili su prisutni u ovo nešto malo preteklih, nezavisnih i profesionalnih medija. Dakle, mi možemo da govorimo kada su mediji u pitanju da je to jedna apsolutna dominacija jednog čovjeka i jedne stranke, kakvu čak ni u našim uvjetima nismo zabilježili u prethodnim izbornim ciklusima. Čitav SNS bio je posvećen gradnji njegovog kulta ličnosti i u gradnji tog kulta ličnosti prosto nema mjesta konačno ni za koga. Taj kult ličnosti je izazvao još jednu stvar, a to je da jeste Vučić ima taj visok rejting i on je prepoznatljiv za najveći broj građana Srbije i mnogi mu vjeruju, a s druge strane svi ostali funkcioneri SNS-a imaju izrazito nizak rejting, građani ih ne vole, ne podnose i zapravo Vučić je stao da sakrije sve brljotine svojih saradnika, jer znate kako ide. Kad je sve u Srbiji dobro, onda je uvijek za to zaslužan Aleksandar Vučić, pa čak i bebe koje se rađaju, a sve ono što ne valja, to je kriv neko drugi, pa čak ako već ne može da se pripiše opoziciji, nezavisnim medijima, stranim službama i ambasadama, onda se u tom slučaju isturaju ti niži funkcioneri. Pa mislim da je u mediji da su dominirale svega nekoliko tema. Jedna tema je svakako Vučić, odnosno zahvalnost kojemu građani Srbije trebaju reći i dati i pokazati zbog toga što je sve dobro, što je sve sjajno, ima nekih problema, ali to će te probleme riješiti ako bude i dalje predsjednik, odnosno ako SNS osvoji većinu, a on je već pretio da će se povući ako SNS ne bude imao većinu, pa eto, da bi sunce sutra izašlo, da bi kiša pala, da bi žito rodilo, da bi djeca otišla u školu, da bi djeca u vrtićima mogla nešto da pojedu. Svi moramo glasiti za SNS, jer zašto? Ako SNS ne pobjedi, Vučić će dati ostavku, pa onda više sunce neće izaći. Dakle, to je bio dominantna tema kojom se bavila vlast. Opozicija se bavila nekim drugim temama, govorili su o nasilju, u krajnjoj liniji liste se zovu, jedna se zove Beograd protiv nasilja, druga Srbija protiv nasilja. Bavili se nasilju, pokušavali su da predstave građanima što zapravo oni žele i šta bi promjena značila. Dakle, to bi bila jedna pozitivna kampanja i govorilo se o svim ovim aferama koje stoje iza SNS-a. Dakle, ukazivalo se na jedan bezočni kriminal i bezočnu korupciju u kojoj je Srbija potonula. Naravno, pominjali su se i ove velike dvije tragedije u Ribnikaru, Duboni i Malom Orašju. Kada govorimo o opoziciji, o ono malo prostora koje su imali u tim nacionalnim medijima, ne možemo da napravimo jedan jedinstveni zaključak. To je bilo kako kad i kako ko. Prvenstveno zavisilo je od toga koliko su ti ljudi koji su predstavili opoziciji mogli da dobiju vremena. Zavisilo je od toga da li su ih voditelji mogli zaštititi od bezobrazluka i provokacija vlasti. I u krajnjoj liniji koliko je neko kao čovjek sposoban i spreman da se sa svim tim nosi.
Dakle, neku poruku jesu poslali, koliko je ta poruka doprala do javnosti, mi to ne znamo, ali ono što znamo, a to je znamo da ta kampanja, kada su u pitanju ti nacionalni mediji sa nacionalnom frekvencijom i kada je riječ o opoziciji, daleko su od bilo čega što bi se moglo nazvati fer i pošteno. Naprotiv, oni su bili potpuno upregnuti u kampanji jednog čovjeka i jedne stranke, dakle u kampanju SNS-a i Aleksandra Vučića.